Nogometaši Čelika u derbiju 16. kola premijer nogometne lige danas su na svom stadionu pred oko 7000 navijača savladali jesenjeg prvaka ekipa Modriće 3:1 i tako najavili kandidaturu za najviši plasman premijer lige ove sezone. Gosti dolaze u vodstvo već u 19. minuti. Stokić prima loptu na ivici 16-terca i odličnim udarcem loptu šalje u nebranjeni ugao gola domaćih. Nakon vodstva gostiju, domaći preuzimaju potpunu terensku inicijativu koja se isplatila u 27. minuti. Hadžićev pokušaj Ćosić zaustavlja rukom, nakon čega uz asistenciju pomoćnika Dominković svira 11-terac za domaće. Odgovornost preuzima Lukačević i pogađa za 1:1. U drugom dijelu domaći nastavljaju napade preko danas raspoloženih Hadžića i Novakovića, a upravo ovaj drugi postiže pogodak za crveno-crne u 57. minuti. Gostujući igrači tražili su nedozvoljenu poziciju, ali sudac Dominković pokazuje na centar. 12 minuta kasnije Čelik ovjerava pobjedu ovim eurogolom Hadžića. Do kraja susreta, osim varnica na terenu, publika na Bilenom polju nije vidjela prilike za pogodke, a najdeblji kraj izvukli su Salčinović kod domaćih te Bogićević kod gostiju koje je glavni sudac isključio zbog međusobnog koškanja.